Oota, aga stopperit ei ole veel. On. Mitkä? Käsi! No. Viiekas algusest peale peab minema, kui läheb saala vist sassi. Postiga. Oi, Veni oli siinä. Viisi oli siinä. Siia. Two stop because the first is training. Go! Hoi! Quick! Tunneritsi kinni. See 8 tunnil ja siis tuleb sealt. Need tõkkub. Quick! Run! Chop! So the line is not straight. It would be a... Raputame palli välja. So the parallel line would be the best one. Good. Okay, that's a good plan. Nii. Üksteist?